Shalom bakunzi, Yesu Kristo bahezagire cyane. Ndabifurije umunsi udasanzwe, umunsi w'ubwiza. Uyu ni umunsi umwami yaturemeye w'umunezero no guhimbagwa. Niko Dawudi yavuze. Haleluya. Ndakwifurije ngo ibiziza n'imbabazi bigendane nawe uyu munsi umushasha Imana yaduhaye. Kugira neza kw'Imana, kubane nawe. Wowe uri kuranumviriza urwaye, uremerewe, reka dakwature kuri ino jambo. Yesu agukize. Reka dusome ijambo ryiza cyane ryanezereye riri ku mutima wanje, ryanditse mu gitabo cha Luka igice cya 13. Maze iminsi ndiko ndigisha kuri no cyano ijambo Imana yampaye riri mu gitabo cya Zaburi ngo yambika umwaka ukugira neza kwayo ng'igitsibo ngo aho iciye iyasiga umugisha usendaniye, umugisha wuzuye. Haleluya. Ndakwifurije ngo Yesu aci wawe. Reka numve no dusome ino nkuru yashimishije cyane. Kandi nawe ndagusengeye ngo kino gitangaze uyu mama yakorewe nawe Imana ikigukorera. Ku munsi w'isabato yigishiriza muri imwe mu masinagogi hari umugore yinjiwemo n'imwemu imutera ubumuga. Yari amaze imyaka 18 ahitamye adashobora kunamuka na gatoya. Urashaka kuba unumviriza ufite ikibazo, ufite ingwara, ufite ikintu kanaka umaranye iminsi. Uyu we yarayimaranye imyaka 18. Bene data, uyu mama yararushe. Yaramaranye ikibazo imyaka 18. Urashaka kunumviriza, urashaka kuba ufite imyaka, ico kibazo gifite umwaka, imyaka 7, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5. Ndagufite inkuru nziza. Dufite Yesu, haleluya, akora ibitangaza kandi ari mu ijambo ryayo. Iri mu ijambo ryayo kugira ngo idukize, idutabare. Kiriko ndasoma rino jambo, ndakwifurije ngo Yesu agukize ico cyago umaranye iyo myaka nawe. Uyu mumama yarayikimaranye imyaka 18. Ariko uyu mumama kino kibazo cye yarafise ikintu namukundiye. Yesu yamuboneye he mu materaniro yicaye yagiye gusenga. Yesu abariho amubonera. Hari abantu Yesu yakijije ariko ararengana. Wa muntu umaze imyaka 38. Hari abo Yesu yakijije Bartimayo yaciye mu nzira arakoma induru. Uyu we yari yagiye mu isabato indani. Yesu ngo amubonye, haleluya, aramukiza. Umurongo wa 11. Yesu amubonye aramuhamagara. Amubonye ahantu mu isabato aramuhamagara, aramubwira ngo ti nyina waje. Ariko Yesu n'umukunzi wacu yamwise izina ryiza muri ubwo bumuga, muri uko yarameze. Yesu aramubwira ngo nyina waje urabohowe ubumuga bwawe. Reka ngusengere ngo Yesu akubohore ico cago warumaranye igihe kinini. Urashaka kuba umaze iminsi urwaye, urashaka kuba umaze iminsi mu gahinda, urashaka kuba umaze iminsi. Yesu akubohore ico cago cyawe. Haleluya. Ndagusabye ngo wizere rino jambo. Yesu akubohore ico cago cyawe kandi arabishoboye. Hari ikintu kiruhije. Hari umwana uri kurasengera wawe, Yesu amubohore. Yesu amubohore. Hari umuntu uri kurasengera, hari umugabo wawe ukeneye ko Yesu amubohora. Ndagusengeye ngo Yesu amubohore. Arashaka kubaboshwe n'ibindi bitari ingwara. Ashaka kubaboshwe n'ibindi. Satani ari atubohesha imigozi itandukanye. Yesu akubohore. Yesu amubohore. Haleluya. Muri kino gitondo ndatangaje ngo Yesu amubohore. Amen. Nyina wanje urabohowe ubumuga bwawe. Amurambika k'ikiganza. Uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Haleluya. Amurambika k'ikiganza. Haleluya. Umva, nkuru nziza ndagufitiye ni ikiganza c'umwami ntabwo ari kigufi ngo kinanigwe gukiza. Ikiganza c'umwami ntabwo ari kigufi aho uri kuranumviriza. Ndasenze ngo ikiganza ca Kristo Yesu kigukoreko. Ndasenze ngo ikiganza ca Yesu kigukoreko, kigukureko ico cagumaranye iyo myaka. Uyu mumama yaragimaranye imyaka 18. Ariko ahura n'umugabo witwa Yesu umunyarukundo, agenda n'umutima w'imbabazi. Haleluya. Amukorako. Uwo mwanya uwo mama aragororoka.
aragoroka neza. Haleluya, amen. Mwumvirize rero abanyeshari nabo barabyuka umurongo ukurikira. Ariko umukuru w'isinagogi yitonganiriza iby'uko Yesu akijije uwo muntu w'isabato, abwira abantu ati hariho iminsi 6 ikwiye gukorerwamo ibikorwa, aba ariyo muzamukora muzakomukizwe, ariko hatari ku munsi w'isabato. Umwami Yesu aramwishura ati mwanjyajya mwe, mbega umuntu wese muri mwebwe ntazitura inka yiwe cyangwa indogoba yiwe mu ruhongore ku isabato akayijana akayishora? None uyu ari umukobwa wa Aburahamu, yaboshwe na Satani iyo myaka 18 yose, ntakwiriye kubohorwa iyo ngoyi ku munsi w'isabato. Yesu, mwaba njyajya mwe, ko musohora inka zanyu mukazijana kunywa amazi, ko muzisohora indogoba zanyu, none uyu mwana wa Aburahamu, uyu mukobwa wa Aburahamu we ntiyarakwiriye kubohorwa ku isabato? Haleluya. Akivuga ivyo, abamugwanya bose baramaramara, abagwanya Yesu ngo baramaramara, ishengero ryose rinezerwa ibyiza by'agahebuza akora vyose, ishengero ryose riranezerwa. Haleluya. Imana ikuremera igitangaza muvandimwe, itume abagukikuje, abari iruhande yawe, babotume banezerwa. Yesu agukorera igitangaza. Haleluya. Yesu agukorere igitangaza muri kino gitondo. Yesu agukoreho, Yesu agukoreho. Hari umunyamibembe wabwiye Yesu mu gitabo cya Luka, aramubwira ngo ubikunze ngo ushobora kumpumanura. Haleluya. Yesu aramubwira ngo ndakunze, humanuka. Uwo mwanya imibembe imuvako. Reka ngusengere ngo Yesu agukundire nawe ico cago, iyo ngwara, ico kibazo warombaranye mu rugo rwawe iyo myaka yose. Haleluya. Ico kibazo warombaranye igihe mu rugo rwawe, reka ndakubwire ngo Yesu agukundire, akigukureho, agukureho ico cago umaranye iyo myaka, akukureho umubabaro. Hari igihe umuntu abaho ababaye, dufite Yesu azamura mu mubabaro, dufite Yesu azakenyurura agahinda. Haleluya. Dufite Yesu azakenyurura agahinda, dufite Yesu azarema ishimwe. Haleluya. Dufite Yesu azarema ishimwe. Ndakwifurije kuririmba Zaburi ivuga ngo niko Uhoraho dukorera ikomeye, natwe turanezerewe. Umwami Yesu akunezeza, agukureko ico cago umaranye ico gihe cyose. Dusengane nawe. Data, mu izina rya Kristo Yesu, wewe wakijije uyu mumama warumaranye icago imyaka 18, urashoboye kuri uyu mumama akeneye umwana, urashoboye kuri uyu mupapa afite kino kibazo, urashoboye kuri uyu muntu arwaye amaze imyaka myinshi, urashoboye. Ndasenze ngo ikiganza cawe ciza kimukoreko. Haleluya. Ndatangaje gukira, ndatangaje kubohoka. Bohora uyu mwana rushe, bohora uyu mwana ari mu rumogi, bohora uyu mwana. Haleluya. Bohora uyu mupapa, bohora uyu mama, abo Satani yatwaje amanyama, abo yagize imbata ze, abo yagize imbohe ze, ndasenze ngo mu izina rya Kristo Yesu nabohoke abe muzima. Haleluya. Turakeneye kunezerwa, natwe turirimba ishimwe. Uyu mama yahuye na Yesu, mwami natwe turagufise, turafite ijambo ryawe, uri nyuma yaryo kugira ngo ukore ibitangaza. Ishobora kugarukire mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Yesu abahezagire, abakorera igitangaza.